Memasuki hari ke-352, perang Rusia dan Ukraina masih terus bergulir. Keduanya sama sekali tidak memberikan tanda-tanda akan menyerah dalam saling menghancurkan. Baru-baru ini episode pertempuran sengit dari posisi unit angkatan bersenjata Rusia ramai diperbincangkan warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 10 Februari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi dari prajurit Rusia yang meluncurkan rentetan tembakan ke arah musuh. Alih-alih menghindar, pasukan Ukraina kali ini justru melakukan perlawanan. Tidak diketahui pasti di mana wilayah kejadian ini berlangsung. Tampak dalam rekaman sejumlah tentara Rusia di posisi yang berbeda kembali ke posisi semula dalam keadaan yang dipenuhi luka dan darah pada bagian kepalanya. Sontak hal tersebut membuat rekan seperjuangannya panik dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada rekannya yang terluka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Aqui, я пух, улитку в центр лесополки, ведем огневой бой.
Пойдем, ебать! Казахский 2+2 это 5, ёпта! Давай, пою домой. О, а прямо тут будем воевать, да? Ты решил проебаться, да? Сейчас пойдем, ебать! Пац есть? Машина есть? Бегом! Гемостатик, дай! Гемостатик! Я знаю, что сможете! У тебя в ебало прилетело, они, блядь, в ночь, нахуй! Что не выебываются! Дечку! Уставную! Броню тут бросим, купишь новую себе, понял? Полностью. Сейчас я вам, пидорас, дам, блядь. Нахуя отходи, пойдем даванем их. Давай, прикрываем! Куда еще? Гариш, куда? Стой! Ага! Давай, Курбан! Уводи его! Skut, lihat gua skut! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.